tugiye kongera kwiga kuri produit yitwa Detox. Detox wumvise n'ijambo uhita ubyumva neza. Bivuze ngo ni ukuvana nyine imyanda, gusohora imyanda. Detox ni produit rero nziza. Produit nanone ikorwa na company Shange nkuko nabibabwiye. Nituba hari produit twaba dukoresha tari za company Shange tuzayibabwira. Ariko iyi produit nayo ikorwa na company Shange. Ni produit iboneka ari ifu, ikaboneka ari ibinini, ikaboneka ari amazi. Detox iboneka ari ifu, ikaboneka ari ibinini, ikaboneka ari amazi, ariko igakoreshwa mu buryo butandukanye. Detox rero iraje kugira ngo itange igisubizo ku bantu batandukanye tugiye kuvuga. Icya mbere, kuvana imyanda mu mubiri, nicyo kintu cya mbere igiye kumara, imyanda mu mubiri. Gufasha impyiko no kuvana imyanda mu ruhago, gufasha kuri kanseri zataka umwijima. Detox ifite ubwo bushobozi. Gufasha kuri prostate ku bagabo, gutunganya umugongo no kumena igikono cya amibe n'izindi nzoka zitandukanye. Ishobora kuvana ubumara butandukanye mu mubiri, cyane cyane bwa bundi umuntu yariye. Ubwo ndavuga amarozi umuntu yaba yariye bayamugaburiye. Detox yinyweye amarozi yahita asohoka neza, umuntu akayaruka agashiramo, andi akayituma. Bivuze ngo rero Detox ifite ubushobozi bwo gukemura iki kibazo. Ikindi ikora gikomeye ni ukugabanya ibinure mu mubiri bikabije, bya binure by'umurengera ndetse n'ibintu bita ibicece. Ibintu by'ibicece bigenda bifata mu mbavu no mu ruhago n'ahandi. Buriya rega ba bantu baba babyibushye ukabona indiragera imbere ntabwo iba ari nziza cyane. Hari umuntu rero ugasanga inda rwose arayireba hari imbere yiwe, ntabwo iba ari nziza. Kereka abaye afite iyo nda ariko anakora na siporo wenda, wavuga uti nibura inda yiwe irakomeye. Ariko umuntu ufite inda ikaba igaragara ko ari nini, uyu muntu ni ikibazo akwiye kwivuza. Kuko ntabwo ari byiza. Kuko imbere y'imikamba y'inda aba arimo ibyo bita cholesterol, ziba zaragiye zibyiga, hanyuma noneho uyu muntu ugasanga afite icyo kibazo. Ni byiza rero yuko abantu bafite izo nda zingana gutyo bagomba kuzigabanya bakoresheje Detox kandi birakunda. Hari ugukiza rero hemorrhoid. Ba bandi bibazaga ngo hemorrhoid rero tuzayisohoza iki noneho? Hemorrhoid umuti wayo urabonetse, umva. Ya myanda yose irasohoka neza, hanyuma za nzoka zateraga hemorrhoid zigahita zihagarara izongera gutuma umuntu agira twatubyimba two mu kibuno. Hemorrhoid rero yakira ukoresheje Detox, yakira. Ba bantu barwaye za nzoka zitandukanye bakira, ba bantu bariye ubumara butandukanye bakira, ba bantu bafite ibibazo by'ibinure byinshi bakira, ba bantu bafite ibibazo bijyanye no mu mara, kuba amara atameze neza, abantu barwara constipation, ukoresheje Detox umuntu arakira. Abantu batituma, ibyo bita kwituma impatwe, abangaba barakira, arituma neza, umuntu hakamera neza, hagatungana. Abantu baba babara mu ruhago, baribwa mu ruhago, abangaba barakira. Abantu baribwa mu ruhago barakira. Abantu bagira ikibazo kijyanye n'ibirungurira bya hato na hato, iyo wakoresheje Detox biba birangiye, uhita ukira kandi neza cyane. Bivuze ngo rero Detox ni produit nziza ikorwa na company Shange kandi yabasha gukiza umuntu wari wese kandi mu gihe gitoya. Reka mbashimire inshuti zanjye kandi mbabwire ngo iyi produit uramutse uyikoresheje ukayiha abantu, abo wabasha kuyiha bose bagaruka gutangira ubuhamya bwiza yuko hari icyo wabamariye. Kuko iyi ni produit imaze kugira ibigwi byiza ku bantu bayikoresha. Ushobora kuyikoresha ari ibinini, ushobora kuyikoresha ari ifu, ushobora no kuyikoresha ari amazi, hanyuma ikibazo kigakemuka, ubundi hasigaye ukazahamagara utubwira uti ndabona twakize, ndabona ibintu byakosotse. Reka rero tubwire abantu ngo Imana ikomeze kubarinda, kandi by'umwihariko mwebwe muri mwiga ibi byigisho, reka buri wese ajye yumva yuko atari ibyigisho yiga gusa, ahubwo yumve ko ari ibyigisho yakwiga bigafasha abandi bantu. Ubyige wumva ko ari byafasha abandi bantu, wewe byagufasha ariko hari n'undi byafasha. Bivuze ngo iyo tuvuze uyu muti ugomba kwibuka ko hari n'abandi bantu bawukeneye. Abo bawukeneye rero niwo kubaha kandi ukababwira ko hari amakuru meza yuko company Shange kugira ngo ize mu Rwanda yaje ari igisubizo
igere muri Afurika yaje ari igisubizo, ni ngombwa rero ko buri wese agomba kuyitekerezaho kandi akayihana bagenzi be. Nongera mvuge bya bindi, mujye mubwira abantu aya magambo ko dukorera mu karere ka Ruhango, ni mu murenge wa Ruhango, kandi tugakorera no mu gihugu hose. Dufite amabranche atandukanye twarabibabwiye, hari branche iri muri Nyanza, hari branche iri muri Muhanga, hari branche iri mu Ngororero aho bita mu Gatega mu murenge wa Hindiro, hari branche iri ku Kamonyi aho bita Igihara ndetse no ku Ruyenzi, hari branche iri i Kigali muri Gasabo mu murenge wa Kinyinya ku muhanda neza, hari branche iri Gatsibo mu murenge wa Gitoki. Aho ngaho hose turimo kuhakorera, kandi dufite amakuru meza yuko abantu barimo bivuza mu ishangi barimo bakira. Reka rero tubashimire yuko muba mwakurikiranye ibyigisho, kandi by'umwihariko numero ni za zindi, ni 0785408252. Uramutse ukeneye rero no gukurikirana imbuga nkoranyambaga zacu, wafungura website yacu ni ishangi.rw. Ishangi.rw. Ahangaha ufunguye wahita ubona igisubizo cy'imiti wibazaga. Ikindi mail yacu ni ishangicompany@gmail.com. Ushobora no kureba za YouTube zacu rero ni Ishangi Focus TV cyangwa se Ishangi X TV, warangiza ugakurikirana ibyigisho byacu neza ku mugaragaro, dore ko turimo duteganya no kubafungurira radio iri online, ku buryo buri wese iyo radio azaba yumva, hazaba ari ku isi yose mu gihe kigufi cyane, kigufi kitarenze, ndetse kitarenze hafi umwaka wa 2021, abantu bazaba bafite iyo radio barimo bayumva iri online, buri wese abona link ya radio y'Ishangi. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Mufite ibibazo mwabaza.